Hello, Mundiana Kuki Daily News Reader anangizing ho so se na bon chawin ni ko pa. Tu ni ko lamul ni sim kwa dingin zong tu su ho sim do kitaw hiti. Manipur din munhi apha na ding lung nai sai lo hi tin Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi na phung doi. Janhya lam ka zawna Manipur mun chom choma Relief Center ho a galcham ho akimu pi zawa infara press meet anena. Rahul Gandhi in tu chung Manipur avil hi ningkuma za denam ka aboina aso zowa pat athum veina ahitan ahin la atu chana gamsung din mun imacha aki khela lozia no mo asa dan le alung hi mo na thu aphong doi na hi gamsung din mun hi aki khel anom ding ata san ahin la din mun hi ahina ding dol lungnai sai nai lo hi tin asei na hi Jani relief camp ho ka vilin galjam ho boina le lungthimna na ho ka zai amho lunggel ngai hlading le amho lungnel lo dinga tilna nei dinga hung ka hi tin Rahul in sei na hi opposition party ahi lo le member hi na Manipur boi na sulham ahi na tingin government welcome ta ve akino tai tua Manipur in appoint mo pen chu chamna le lungmon na hi tin jong Rahul Gandhi na sei na hi mi tamta in thina atu tamta in lo ki su sit piu mahi Manipur boi na tabong hi India mundang hoi macha ka mukha nai pui gamsung ke ni akisu hi mizo si dinga wangsi na linta hi tin Leader of Opposition Rahul Gandhi na sei Janin Leader of Opposition Rahul Gandhi tuibonga Satbawana Mande Relief Center a galjam ho to holim na anin aha set naw le alunggelo anangai lai lamka hung pha masangin Rahul Gandhi in special flight kada Delhi akon in Silchar ahin hoin hiachun Manipur CM luile Congress lamkai oi bobi Congress Central Working Committee member le ex-minister Gaikhangam le MPCC President K Megachandra lamkainain Congress wakal hon anali movie Silchar akon in Jiribam district le avela Markholina galjam ho anaki movie chule Assam sunga tuili jia gantheina tu ho jong anaki movie Silchar airport akon in Assama Kasal district Fullerton chen garia the in relief center chumchuma galjam ho anaki movie Silchar kunin infar airport ahin ho pein chua kun chun tuibonga Satbawana Mandir relief camp ahin jodahi tuibonga district congress committee lamkai hon alam tovin chule galjam ho to akimuto jovin chule galjam ho to akimuto jovin district sunga CSO chumchum lamkai hon memorandum anapiuvi janhya memorandum p CSO ho chu ITLF KSO KKL KWH hi Zomi Council Steering Committee in Jong Rahul Gandhi Pun Silpi na le Thilpi na aneuvi Outer Manipur MP Alfred Kangam S. Arthul MPCC Working President le ex-MLA MD Fazur Rahim ex-MLA T. Manga Vaipei Samar Zendai le District Congress Lamkai Hon Rahul Gandhi anakilhon piuvi Lamka Patakilen Bisnupur District Moirang le Phubala Relief Center ho agal zamum ho akimu pi pain infara Governor akimu piuvi Governor to Akimoto na Rahul Gandhi to AICC General Secretary KC Venugopal, AICC Manipur in charge Girish Chandankar, Inner le Outer Manipur MP Dr. Bimo Akoijam le Alfred KS Arthur CLP Lamkai le CM Lui Oibobi, CWC member Gaikhangam, MPCC President K Megachandra le Congress MLA K Ranjit, TH Lokeswar le Surya Kumar Okramin anakilhon pi. Dunia hi na so piu khat hi na ka hunga hi chule na ho pan pino ma hung ka hin chule acham na na dinga na ho to ki thua na tong nom khat hi na ka hunga hi hi ho su bul hi dinga bol theizo si bol dinga ki man ka hi Manipula cham na na dinga Congress party na bol theizo si a bol dinga hi tin jong Rahul in sei na hi Manipur governor to jong ka ki moto win pan theizo sia pangding ka hi danu ka het sa uvi chule gamsunga cham na dinga pan kila hole tu chana muthea chamna dinga na ke tong ho lung leilo na ka sei uve boine hi politicize ka bol nom pu ve ati chule Manipur mi te ko ma ka sei nom chu thagum so le khat ki muda na ho hin boina asu lap lo dinga hi chule mi zo sin chamna ki ngai lu na gel kho anei ding in tem na anei na hi kele Congress party hi Manipur mi pin angai cha chanova hung dingin ka keman ove tinjong Rahul in a phong doi na hi
Prime Minister in Manipur ahung vilangai 18 jong avial sei kiti nahi Manipur mi te o aza thilso ho ahet angai aje chu Manipur hi India ahi boina sole solo manhilo pia Manipula ahung ngai ahi ade in boina asojia nikhat ahilo le nini ahunga mi pi lunggel ahung hena mi pi ahung lamon ngai mo ahi tin opposition lamkai Rahulin asei be Jani Khochun Prime Minister Narendra Modi nini sungum dingin Russia khopi Moscow analung tanahi Moscow airport alunin Russia first Deputy Prime Minister Denis Manturovin analam tuin alhun nading hotel zonin gari khara anato khom thanin nahi Goal war khanga pada India le Russia hi goal phata anhilon bana Russia himnathal ho chotam pen chu India anhejing hi Hijeka achun Ukraine galzia Russia in India arms supply bol thei te hi zongle petroleum products simsian lo India in acho jing hi tu chung Prime Minister Modi Russia khuljin hi sangni le somla ko anachi zawadinga ama sapen hi Russia in lim na sang pen PM Modi api hin India le Russia ki gulcha nahi a hoi jinge ti phache na hi tin Reuters tu so chun anata langi nahi Jani Khochun Oracle College of Science and Arts su koite khopi lamkamuna zawmilin lupo MCS SDO tuibongin hondo na anei tolanin Reverend Let Colin Pastor koite lui pastorate area in London le taupi na Board of Director faculty le simlai hodingin anamangin hi Chief guest in Hiji College ahung pilhina simlai tampin phachom piding akinem na thu anasei nahi Hichikin go na chun lalcha to thang founder George Guite Board of Director Oracle College thangboy baite chairman KSCL KSOJin headquarter ho akun holim na anomina hi Nu hoining to thanga kun pathinwa choila ngai la na nomin Mr Homil ho kivin phat han do na taw na amangin Reven ngamlin to thangin phat khum khana taw na anamangin hi Pu al Guite Board of Director in ke pathu seina ananei na hi Jani July jinglam nidan nga vel chun lanwa lui dorkas vengle lanwa gamgi muna pasal khat thilong mudo ina nomina hi gamgi ami thi mudo hi jongle koima apen a boi piding mi aum lo ji chun phachom ngai ta in jathang samte area leader dorkas road area YPA dorkas veng in YPA dorkas veng office ailole secretary hesa dangzuin police are report YPA dorkas veng in a bol ngalo na hi YPA Dorcas Veng in police ho head pin le village authority Dorcas Veng ho to kithu in mithilung lanwa luidung laita umdan chu alado na hi Ji Kamsang Lin secretary YPA Dorcas Veng lam kainin mithilung dam sa la do zo ahin YPA Dorcas Veng lam kai hon thilung peite pon tu ma tum na aneu na hi mithi a hi le kai go kap husband of Pau Khol Singh lanwa a hi head do ahin khamna the oval do se te dinga ta sanahi police formalities zo si bolzo hi to kilhanin mithilong chu in nei te hoin a William the dingovin anapodo theuna hi Janin 27 sector Assam Rifle tuibong muna AR hole SO group ho ke hona anomin AR hon thupi khauta ta aneu veti thulut akemo nahi volunteer hile thingnui hile combat dress puma methal to wa lelia mi ki chat sa army a hilole Assam Rifle pensioner atong lai hon volunteer ho training pi sumkorve mi ho ko ma keiledon bol khauta vet suita ding a hi dan AR hon SO group ho an het sawi tu pena SO din mun sei the a hi loja hitabang thupi hi umdanin a ki sei nahi Janya leader of opposition Rahul Gandhi jiribom alhun nidan thumvel masangin meither anagingin hitithil so jowin Kuki zo khonga mini manin ompei meither ki kapging hi meitei ho thilbol hidinga ta san a hi dan thulut khadin asei nahi hijito ke in committee on tribal unity ko tu in je kap to nahi sim thu a hi tia sein akiman Kuki zo khonga te ni hi anunga ma sei loin tha to hi han tin nge na anei tai Chule state police le valley based insurgency group meitei thingnu ho kithua zirobam vel la Kuki zo ho chen na in ahal ha over mi pi ho asu lungling la odem na jong kutu ina phongi na hi tu laita politician len hon gamsung ahung vilu hi pa cha rum ta hi atu het ho hi imalam zo sia amo pu na zo lo Manipur siam ala do dinga lunggel a hin nei na dinga PM kom alut dingo dei sa hi tin jong kutu ina sei Autonomous District Council ADC Noya trade license to ke sein janhin team kharin New Bazar area dukanum hoval hana aneyun trade license din mun to ke sei thuchin la khomuna hi thangjam road le New Bazar area tedim road panga dukan jo sia aludun trade license nei lo
license renew bol le bol lo bana contact number detail ala kho movie drive ani sungun footpath chunga meeting le thildang thilchum chum zo phallo a hi dan weltam pi het sa hi nunga jong zuinom lo wa zu te te chunga action allowon ADC gari avon ho heng don apodo ovi ADC trade license so kise executive officer tang wal ha nanoya staff hon avel haun lam ko hopi zone chum chum ina ke khanun driver bolu nahi Manipula tolkal jin dukan to ho trade license renew borman lo anomun dukan tam join sani le somnia nya pas somnia thumchan atin renew a bolun tua update dungzuya trade license nei zo sin sani le somnia lia pas somni langa adinga renew a bolu ngai dingin akisi chule new bazar area footpath chunga thilchum chum chu ho nu te bazar song chunga to sa hiu to kilanin footpath chu awong tholin anum chum the tai tin jong thulut chun asei Supreme Court of India in Jani Hu chun need and graduate sang ni le som nearly boina thua exam tha bol hian tia nge na thu hearing ananei na hi hiji thu to kisea petition som thum le git ki pilut chu Chief Justice DY Chandrachud panna in Justice JB Pardiwala le Manon Misra hon ananei uvi na hi hiji kala need and graduate vesuya pong National Testing Agency NTA chun central government an het sana chun hiji exam ki bol sa su ta nga tha bol ding hin lungthing ta abor simlai lak tampi hin ho apui koi the a hi ati hechi ki sutang chun need and graduate law thin nei ho malam ding asu se ding a hi zong ati zani Supreme Court in ngai hla na anei na kun chun NTA in don but na ni thum sunga anei ding thu do phe anabol in hi Eastern Nagaland People Organization and po in Frontier Nagaland Territory and po sim do ding deina February nisim nga ni huwa pat Nagaland District guma public emergency and upon chu phachom khan ading in alha kang tawin a hi he thei kha chu FNT sim do ding deina and po in Lok Sabha le urban local bodies apan anala lo wa hi and po hin district gum huwa kun Frontier Nagaland Territory sim do ding deina public emergency and upon do a hi Ambani merchant sangina apan la anadinga Justin Bieberin dangka 83 crore nge Last athim Justin Bieberin Mumbai Ambani merchant Sangit kin gona apan la anadingin dangka 83 crore nge na ani nahi Padmasa Ambani te kin gona Rihanna le Beyond pan la man ki pisa nga tam zong nge na ani hi hichi Sangit kin gon hi Mumbai tulpia Ambani te in Antilia muna dinga hin Last athim Adile Drakele Lana the Roy Honjong pan hung la de hi Anan Ambani le Radhika merchant Ahung lung ding nisim som la ni le kitchen ani lon ding a hitai alangkhana hitia mani kitchen ding je hin geo research mana khangin he je achu geo hi boycott bolding a hi tin social media na sata na viral in a hi athua ki jamei me sana ki jem pa ki ti chu India adinga Ambani te in sunga kon mu thei nom ta na hi Kulgam Jammu and Kashmir muna security force on galgu bol ho mi ku kapli Jammu and Kashmir Kulgam district muna security force ole galgu bol ho monya ke kaptu na anomin security force on thingnui ho mi gup ana kapli un security force ho mi ni thi na anatoi na hi ki kaptu na ma sa chu jani 1:20 pm matirgam mun Kashmir noilam Kulgam sunga hin ani namun chu filsar Kulgam sungma hi kumsang khat le janga wal mosi danbu hidia gin mo kimu Archaeologists hon Astria gamsung how in lui khat a khut nawa kumsang khat le janga wal hidia gin mo sarandang ka ki koina khat amun asunga chun mosi danbu hidia gin mo le Christian sa khujam kiji ho amu nahi hichi hi mosi in sinai mola pathinin anahopia danbu som anapi ho heading in gin mo hi Modi in Manipur boy nadon lowa Moscow villa achina chunga Congress in oimo Prime Minister Narendra Modi in gamsunga boinamun Manipur villa nei lowa Russia Moscow villa achina chunga Congress General Secretary Jairam Ramesh in oimo na anei nahi PM Modi in Manipura za lenam ka ki gal na thlasom la li al hin nunga chong no thama koidan ta lang na jong anei nahi alangkana Congress MP Rahul Gandhi in Assam le Manipura relief camp ho vilna anei nahi ati Ramesh in India le Russia ka ki gui job na thuwa PM Modi thu do anein Manipur boy na sunga jong PM Modi ko na anei nahi in Far East le West mona security force on galman chabhe mando Indian Army Manipur Police Assam Rifle le CRPF ho ki tho khomin in Far East le in Far West hop sunga galgu bol ho na mundinga ginmo joint operation abol nawa galman chaphe amodo ovinahi muda galman cha ho cha hi le
high caliber launcher pistol grenade meichang bulletproof jacket helmet le galvan ahi thugu amodung zuiwa buluna anei wahin koi mawang ma doina nompo ma dom galman cha chengchunga police hon khulchilna amason piwin ahi tuni khuwa dinga thusu in simdo thei haw hi chan chu hitanti